Dah lah, you datang lambat. Ha? I call pun you tak angkat. And now, kita nak upload file dekat share drive pun tak boleh. No? No? Hah? What? Cakap je lah. Fikir bukannya bos tahu pun. Cakap je lah. Cakaplah. No, saya tak lambat. Kita kan kerja flexible hours. Jadi paling lewat saya boleh masuk pukul 10. Kan? Adilah dia. You tahu kan sekarang ni perempuan susah untuk kita provekan diri kita. Ha? We must give more. Kalau orang cakap datang pukul 10, be there by 7. Tapi You got this. Selamat